Uangalizi watukufu wa shabakati la internet ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madambili hondandraru dezipangao lejeleho lahe habari za hatu za Komoro zaho usiku wa leo inu tarehe 2022 yaho mwezi wa Avril mahazi uzili wa 25. Les vrais patriotes, les vrais nationalistes doivent travailler pour la rupture définitive entre Moroni et Paris. Les vrais nationalistes, les vrais patriotes dans notre pays doivent travailler vaille que vaille pour la rupture définitive entre Moroni et Paris. Les vrais nationalistes des Comores doivent massivement préparer et travailler pour la rupture entre Moroni et Paris. Ema watwania wahensi ya hatu walo na mahaba nensi ya hatu nge ilazimuo wajihudumu ili ritinza ya mikataba ya mshirikiano baina ya hatu ne Faransa. Omkonsi mhu wa tarehe 2024 ya mwezi unulilonu wa Avril Kabil ensi ya hatu ngejo uhima masiwa manne maore nsuani mwalina ngazija haruma ensi ya bushini wahime taifa zima la masiwa mane jenamna ye jumwe ya madola ya hansi masiwa mane Faransa kaitina hata namna ya ushinda itie maore haruma ibahari lihindi haruma mkonsi wa ibahari lihindi ukati ye Komor ngar aminiyo ye mavamana wajo kaudafinu lesu alalin harma enchi ya bushin ye diaspora ya baraka ya hatu ilavimu ye kangaramba ukweli haini mwezi wa juye na ut rido wa halili ya tapiruji omjo wa hao harma ishi wanza shama taifa shamoroni Prince Said Ibrahim o wazaza hatu wa baraka no wajomba hatu wa baraka ne mazuki wa hatu wa baraka no wababa hatu wa baraka warumishi hao harumwe Faransa hele bundo la hensi ya hatu na wana nezenzaya zilio harmensi ya hatu ilavimu haini sirkali ijoka ukabanu ngelavimuo ihime hambo nzibili idowa halili ya tapiruj haruma omjoa hao haruma ishiwanza shama taifa shamoroni Prince Said Ibrahim diaspora ya baraka ya hatu lakin wala wanzao azali lawa norinjie azalina lawe norinjie wanuambao wastarabu wangava ngelazimwe kakweli wawaniao watwania wahensi ya hatu ngelazimwo waje warenonse ze double nationalité kesubidi mwana mkomori wanzo ya rume ya dokana nyiranya mbili do washikomori no washifaransa nganzao yarenge uraia mzima jezenti nku zanzao zendele usoni ziharazao hasharia yohokaya kabati ruhusa ya mru utsahaya kevamana wansi jesensi zori jozi vumbu abantu debushini sijirani
Mwananyasi de Maurice sijirani Mwananyasi de Seychelles sijirani Mwananyasi zo de zensi zarizingiza Wananyasi warizingiza kabati ruhusa ya Seychellois hau Mbushi hau Mauricien ulona ruhusa ya ukana double nationalité ya kubaliwa ya ke kandida yende ya votewa uraisi wa daula hau député hau conseiller hau sénateur kazikiri izo de zensi zarizingiza gena rinjie harumale bara la Afrique zensi les pays émergents de l'Afrique la Côte d'Ivoire asiwa staarabu njuma Côte d'Ivoire asiwa staarabu njuma ya Sénégal asiwa staarabu njuma ya Algérie asiwa staarabu njuma ya Maroc waharaza ze double nationalité haini mndu harmazensi nazivu mbwa yao haini mndu anzu yake mfaume bimana anzu yake kandida yake rais wa daula hau yake dhamana wa daula yekaji urengwa ye kandidaturi ya heka iji urengwa ekange na nyirai ya mbili yizo wajao ngarizitarajiao wakati ungu le souverainiste ngari hutajiao le souverainiste député de l'opposition Maître Ibrahim Ali Mzimba mwana wa Hengwengwe le souverainiste le président du mouvement souverainiste des Comores ngari mtarajiao ho amini fulani kiwao nensi inu abaha huka kandida wa opposition ngari mtarajiao yende ya hensi kanuni ya kisharia abaha harmale jumba la mawakala ikao ngali harazao mruanzo ya jiavotiwa harmensi inu ekange na double nationalité gena uranya mbili gena washifaransa gena washikomori gela dimuo ya renonce ranzi ya towe katu uraya washifaransa wa heranzi nge kandidaturi ya hairengwa ngari hutarajao Maître Ibrahim Ali Mzimba le président du mouvement souverainiste des Comores ngari hutarajao oruma uangarazo hunikeo sena urikubalie ngari hutarajao ukama patriote ma souverainiste wajau wauka sisi batu ma journaliste ma indépendaliste ma souverainiste nous sommes des journalistes indépendants ngari hambiao yohokaya hembo anari wanao nemfaransa ngari hutarajiao ufanye hazio haukaya ekafanye hazio gojoania le taifa la Comore kuna ujokana nationalité mbili akabanu gasarma communication de récurrente gasarma communication de récurrente répétitif rieshe les izenga rieshe les izao ilizikenti harmemio ya huwa Comore rizamba shangari zirejezao litarajie et député wa he opposition yatsahe kanuni ya kisharia yo ya yele shema wakala wa nchi hatu abaha riangalie rikaze lupu rikaze darbini rangalie e wakala ulio harmale jumba la mawakala mlelo ujenda kinyume ne kanuni ya kisharia hiyo rijipange siwana mawatwania rimke mro harmale dahola hahe raye reze famiza hahe emru jenda kinyume ne lua hiyo emru jenda kinyume ne lua hiyo député ulio harmale jumba la mawakala la lelo na jijue ndondondo ya ukaimbana yini ena mnara yandisa ngarjo ujua wajo voti e kanuni ya kisharia hiyo nuwasojo ivoti basu wasojo ivoti e kanuni ya kisharia ngari la hawa ukakar sisi karjala haurudi sisi karjala haurudi ngari jo humtani mro ranyire ze arhamizani ashiringani namkebanu nyima wakala mlio lelo harmale jumba la mawakala lelo namkebanu ukaya e kanuni ya kisharia hiyo
wali hode mbana rai kabili ngari johum tiani muro rani reze ahalizan. La guerre commence entre nous d'abord. La guerre va commencer entre nous d'abord. Harma e kanuni ya kisharia yodemana ritsahao wajau ema watwania wahensi. Nous demandons aux vrais nationalistes des Comores, à l'heure où nous parlons, nous demandons aux vrais nationalistes des Comores de préparer la rupture entre Moroni et Paris. Kabati mrejeidingoni wahatu ndasina wa Faransa. Kabati mrejeidingoni wahatu ndasina ye Faransa. C'est kalma za Maître Ibrahim Alim Ziba, député. Yala wa harma le bavulangwengu. Yazite que les etarehi kumena ndadaru ya homesiwa. Unurilo nuo. Washiwanza shahohu. Enregistré. E kazila hakauzamba hukamoname. Rizirengi. E kazila hakauzamba huka vrai souverainiste. Rizirengi. Kabati mwelewano wahatu ndasina owa Faransa ngasi kinyume ne sirkali ya Faransa ngara zanao haza kweli harma mkatabaun ngari vura nao ritsambazani haza kweli rijeranzani haza kweli wala warehim Seyd Ali Kemal ngarima nao hazakweli ndasina wa Faransa rijeranzane hazakweli. Nous demandons une rupture définitive pour que on s'assoie ensemble pour discuter. Garitsambazawi yemishirikiano ya hatune Faransa ranzi wende zawo rikeenzi sinawori hadisi ndo yode namna jojo hadisi karina ujo uhadisi zandabu sina wa Faransa wazungu gari hadisio za kweli rinegosie sina wa mahamengo mitsanu ya Kamili Mkama kozakiri rinegosie mahamengo mitsanu ya Kamili Mkama kozakiri karsu haraya ya dialogu karisi kinyume na Rais Azaline dialogu sha narisambaze mishirikiano warejei ho hao rirejeze madhamana wa hatu hunu Moroni ngeri jueri hadisi lazimari yeshelezi zaneno okaya omahashiwi na majana shenda na mengomi 8 huja omahashiwi na majana shenda na kumena mfukare ngwa mrehemu Ahmed Abdallah hakahotengoini harma umoja wa Afrika omahashiwi na majana shenda na mengomi 8 ngwa mrehemu mbaba na Swifu Baraka hakahotengoini Addis Abeba o wakati yensi ya Maroku ya kauharaya yuhukaya Saharawi kesubuli waike eta ijenjiye haruma ye jumuiya ya Afrika ensi ya Maroku yamba Hassan II hotengweni hamba hindi ngarendo za tusiwa Maroku gariro hao hotengweni hunu rende za tu kanyinyi umoja wa Afrika ngamanzao mkubali ye Saharawi injiye haruma wa umoja wa Afrika ukadaula basi sisi ngarendo zake ngwa mrehemu Ahmed Abdallah mriaka watwania Ahmed Abdallah Abderrahman hahimilia ye Maroku hodingoni hambandizo kabati namna
Saharawi ijoujua injie haruma Umoja wa Afrika hukadaula. Izondi izole lori zi utajia Rais Azali ne sirikali ya haho. Haruma ensi ya bushini. Etarhime ngomili nanne. Subuti Rais Azali uramo mhono bola tabuju. Yeka Emmanuel Macron ngwanzo ya renge maore huka eta ya itie haruma ye Baharil Hindi. Subuti wabe ukaya ngari jouju haho tengweni hunu sisi Komori rende zatu risambaze le kukutsabwe lahe umoja wa hezenti za he Baharil Hindi ye hikaya ye maore ganzo inji ye banuka entite eta. Subuti Rais Azali haukale lo ye maore ibaki haruma ze sharia zontipia za diplomasi, haruma ze sharia zontipia za kilemengu haki ngyo ya hatu ngyo ya Komoro. Ishode shatsongeza Faransa ya ujua ngufanyoje. Ishode shatsongeza Faransa ya ujua ngufanyoje. Ege haruma de suala hilo ngari tarajiao rieshelezize tare mahamengo miraru na miraru yensi ya Maroku ikaijitoa haruma Umoja wa Afrika lanzido mwa ashihuina majana shenda na mengo minane nane hata umaha ashihuina majana shenda na kume na mfukare umaha ashihuina majana umaha ziuzili na kume na mfukare amfuani umaha ziuzili na kume na mfukare amfuani yuma hamengo miraru na miraru. Ya Rabbi, de Maroku yakaujua irejei hotengweni. De Maroku yakaujua irejei hotengweni harma wa Umoja wa Afrika. Yabo kasi wanrwa ume. Yabo Komori ngiyo ndume haukaya. Abunga bwa joshangaya wazaza hangu wa baraka. No anasho hangu mahenda na huja no simbalumao. Nuwajomba hangu makansi tengwenindo walio harume Ulaya waishiao shabakati l'internetia le grand patriote le grand mzee yambo kaya narisambaze mishirikiano ya hatu ne Faransa ne Komoro. Eba yaho yemzaje ulo Marseille mbwa baraka ya unda insinu ya lona hamu nensinu ya lela wana wa hensinu wana wa hensinu wala waonza ya hata sababu ne mzaze Marseille yabu yembaba ne mjomba Marseille mwenza baraka uundo usimbuho ulo uvriye usimbuho hauunda yensinu da inuramba o diaspora ya baraka kabula thima mshangaye kozijo mhundani kabatizijo mhundani nyi wa Faransa wa Komori kaswamba nyinyi mrensi wa udublo nationalite nitsilori mvumbu wauni ukana na mbakiho mdohenda no huja no simba yumao haukanga nyinya sejuru za hanyu nganyinya ze nationalite za hanyu nitsilori mvumbu wauni uka mrensi ze dublo nationalite wa vumbu waunda wanu wabararao hata sababu densi inu wambao azalina lawe rinjie waunda uri warongo zao rambao na mrensi ze dublo nationalite na mtulilienro bwazate wa baraka wa he diaspora njema yunu hauke Komori inu wa iundandani emijia hatu enamna ijisao emijia hatu enamna ijisao enamna ya nawiri yoija hata sababu ndani diaspora ya baraka nide muiunda o sisi lo rimambia oni ukaya na mrensi ze dublo nationalite sindani amruna dunia yekeneti ibiri banu hama de shido buyabi bo cyclone ya shido ya bila maore yekeneti yani ye cyclone keneti ikairi Komori jenamna ye cyclone shido ya haramaore eze aibu
neze hasara za hesiklon shido ya hara harmalisi wala maore sawa neze aibu za kazahara harma ya siklon keneti tafauti do wingune shebane shanti zivumatizili za harmenti ya hatu lakini zi aibu za parhani hamaore zi helea ye Faransa uka wowanrabo owa kweli ndani diaspora ya baraka haukaya ngamrumishi hao Faransa shanga mjao mwe wahandro gamjao mwe wahandro ze nyumba za hanyu za bundo nyumba za hifadhiha nyumba za ukingia haini makafa ya jorijilia haini makafa ya jorijilia ze nyumba mriwa shiao mwashiao wanahanyu mchi wa shiao mlekeza wentia hatu si sawa ne makaratasi ya mdwao harumae maore yabo nyinyi demana nambao nyi diaspora ya baraka desi faida za hanyu mlonizo harmensi inu nitsudo ni mimi ni mabiao ni ukaya na mrenonse ze nationalite haukanyi yinyi kamtusa hamuvote wa maraisi nyinyi mkubali ukanywa hazi ngamfanyao hazi ngamutumao mbali mje harume masiwa sha ewala wastaarabu wangava wanzu washidane na azali na mustadrani na mirwadi na wao ngelazimuo wakena uraia wa Shikomori basi wakena uraia wa Shikomori basi Metro Said El Arif ngwanzo uvotewa ngwanzo ukerais wa Hekomori wesi sawa na mjomba hangu hawesi sawa nezuki wangu ulo Marseille ufanyo hazi ya jayamda zenyumba za hahe wesi sawa na zuki wangu Madinusa wesi sawa na zuki wangu Alwainusa wesi sawa na zuki wangu Amedinusa wesi sawa ne mwana mshohangu Fatima Inusa wesi sawa ne mwana mshohangu Maryama Inusa haukawa wakubali ukaoma ouvrier wafanya uhazi wajawaunde zenyumba za hao wabariki Ekomori jise ewe webo Said El Arif ngwanzo uje uvotewa ewe webo Dr. Zile ngwanzo uje urende ngwanzo uje uvotewa renonce ye nationalite yao haka amsonongo mfano wa hawana wafubuni wa owaili enyi wafubuni ngamjwa bahanu Said El Arif ya wahapashe lambuzi pashe lambuzi enga mjwa bahanu ya wahanu bayankasa ya washau handu huze hau ya chiwasha yeye aslan abadan Dr. Zile gamjwa bahanu ya kaza magaba ya toli ya utia itanda chat de place gamjwa bahanu ni wafumbuni na mwambeze sibuzi wa ni wafumbuni ni kanyandrabu ni Kenya ndrabo nyima watwania na mwambi asulan abadan wawana waili wasoma walio harma ya ula Faransa wasahao azalia lawe wajonjia eisho mafanya mumjini omijini hanyu hindi maudiensi hanyu amsonongo mfano wa wandu wa waili njendengo wa ikoni waili tena Badru wa Hamada bwana ele pashe wali wa harme bamba o hau harme ngazija hun pashe la utiambuzi nne ulibahada dahu nabiye ele pashe lambuzi bo Badruddin wa Hamada bwana le pashe lambuzi wali wa haun la utiambuzi nne zifungwa siya ulala pashe lambuzi awewe bo Faridin mwanashi wangu yema gaba ya toli mararu haumane wa yakaza mbaba hanuhunu maswani dahu
Nsuswa ba ikoni. Ba minja wa haikoni. Jatsu si wa haihona ngubi wanikae. Si wa habata. Nsuswa ba mpaka isoka ikoni. Yuhamri azaliwa samanda harmenti. Hindi. Nabo gamanzao mrumi. Gamambao azali ye mwina lawe na mrenti Zendrabo. Kamna ujo kana double nationalité adimba gamanzo mke manie yensimu usiku wa joja zaha banu usiku wa joja zaha lindo souheya le zaha sheni wakati wa joja zaha banu baso wandu walona double nationalité nda wala nakada mina obala juzi bala shwanza sha huhu etarahi 10 harma mafunvu ngo shenda na matsanu harma jana ya huwandu na kandamina wabo shwanza sha uhuru juzi etarahi 10 ya mwezi unulo wa Avril maazi uzili wa 25 walenu wakati wa josaza habanu uwinji wa hao wajoja warengwa ni maili za Faransa abanu mine na juhundi habanu mina metro Ibrahim Ali mzimba yeutina nationalite juhundi habanu riwanenele za hailo narirenchi Zendrabo narambilane ze sibuzi ngari manaonda sina wa Faransa haza kweli ganyi tayari danyi mlo yao mnishili yao mnangali yao nanyi mtoka unangalia danyi mlo yao mnishili yao na unangalia gamanzawe nsinu ibasawe l'ensinu ngajoba sawa impossible avec le grand I en majuscule impossible avec le grand I en majuscule ensinu kaina ubasauha raili rirenge adui wa hele taifa la Komori nade Mfaransa gasina yehundani ensinu gamzambondo ensinu kaina ubasauha vanabala eka karjatoin adui wo hondali hatu yenda sahibonze rajwara kanti rahadisi wanunga rujware wane dasina wa Faransa rujware wane sisi karti kinyume wa mahadisi sha kuna ujua urivunze gasina midumine urivunzo mdomzima urivunze wa mdomzima ardiri uhensi hundani hatu nasiri wono kausa urivunzo wa mdomzima yoka ina ukiri wa unafiki senanga mzambo ukawa unafiki c'est de l'hypocrisie e Faransa harenge maore renga maore waisa wairenga renga ya maore haba urenge hanvu maneka de matarajo ya hatu ka uireje zensia hatu kutsukubali agerenga bware amba urenge hanvu kana ushidari wane nawe sharenga urilawe rohonda ni hatu endeza hamba urenge ngerenga hamba urenge ngerenga bwamba urenge hanvu hato usiku wajo kemenza mvu hanawe yaja hutowe harumalisi wala hatu sha abasa banda hamba urenge renga uriresi tranquille wende sa hondo wakeda une maori ariwaone kango dojua Zendrabo za he operation wa mbushu de Zendrabo za he operation wa mbushu za haho bora isi Mfaransa Zendrabo za he operation wa mbushu yezirudi yandahu ne flux migratoire ya hapo yerudandahu nyinyi serikali ya Faransa duma hansi ya business ila ya he flux migratoire namlawe serikali ya hatu wadoitia harma hefe namlawe serikali ya hatu wadoitia harma hefe lauka mrini ka 150 millions d'euros
hariri wanene flux migratoire la business ya hanyu la biashara ya hanyu muifanyao na muifanye bo muifanyao shamsilitie buhari na muifanye bo muifanyao samsilitie ensi ya hatu msite nkudu omwangu wa unjia maore wa mzima kaba jahami wangu milia unjia maore ekamdu hapa shameli badie kamdu hapa shamvio ya kujwa abirie ni namna yanzao shekaini mdia hapa shameli yotsobila mbabahanu wazima omwangu wa mzima heze lagon omwangu wa unjia maore wa mzima heze lagon wanga sashiri wanga sihashiri ekanga bomeli jana harumamaha zila wanzuani hauja maore ekanga bomeli jana harumamaha zila wanzuani zibaiza wandu haujilia maore ezemengo minane nansanu ngamzionao bomwango juu ngamzibuliao zinjia eze 15 mtowa ze sumare zizamisa mwangamisa uwa Komoro narambe haini maha harma melijana nga mwangamizao meli 15 ikawa wandu 15 wao hani meli yabo ngebaiza wandu 20 hao wandu mengo miraru yabona rambe ukayanga mtowao roho zaho wa Komoro hakaka batsimeli bala ya parodangusi wani duja wadangusao zemeli danyi wanyi wa Faransa mlone security ya Faransa nyide mdangusao ze markabuzila wando huli wando ni Mungu hakaini ya hatutini ambi shani ya inswafi hakasima Islam yabo msira benrabo zemeli mengominane harumamaha zinjiao maore izo nyinyi ngamzionao nyide mzibuli yao zinjia na wanadamu nje mwede sena mwede mwafanyeze recherche mwasahe mwabahize harume Maria Galanta muhunde ze 7 millions d'euros zahe flux migratoire zila wa Ufaransa zieroye prefet maore daine conseil général ne député mjemanyi senda Maria Galanta ekawa Komori kwa tsula wanzuani weja maore mwabulia wenjia maore kamna uhunda mapesa paske ila business ya hanu mfanyao business ya wabulia wanjie mwedema warenge dimbwaba hizi harume Maria Galanta mjena unzuani wajewala wenzuani warengeze markabu wabi wareje yabo msitie serikali ya hatu haruma mashaka eni alusa na larie maba mrenge maore ngena mrenge bo maba mrenge maore mrizensi tranquille namlawe harme ensia hatu gari parao rais azaline serikali ya ha riparene ne opposition kamil no akomori kamil rihime rishangirie rais azali riambie rais azali ne serikali ya hahe ukaya na rifute ye mishirikiano ne mikataba yote ya hatu da sina ye Faransa siwa Komoro ra opposition ra raiyam Komoro sideri jouruhusu mahadisi mema baina ya hoe wa wirumao ne serikali ya Faransa rare jahima sisi maraia rare jahima sisi opposition rare jahima sisi mawakala wahenzi rakana itifak rashangiria rais azali ramshajinsha ya ukaya hima mheshimiwa rais azali wene serikali ya haho msubuti mreme wa mhono bola tabuju mwambie ye balozi wa Faransa ulio hunu moroni ukafungaze valizi za haho wende zaho Paris ripare balozi wa hatu ulio Paris rijenaye hunu ribuwe mahadisi abodo bahanu jo hanzana
rijoumana haza kweli rijelanzani haza kweli. Rais Azali Husubuti, Rais Azali, vous avez eu le kilo, monsieur le président de la République, son excellence le président Azali, vous avez eu le kilo de rompre les relations diplomatiques entre la Qatarie et les Comores et l'Iran. Pourquoi non à la France? Pourquoi non à la France? Monsieur le président de la République, son excellence, le président Azali, pourquoi vous avez eu le kilo de rompre les relations diplomatiques entre Paris, entre Doha et Moroni? Pourquoi vous avez eu le kilo de rompre les relations diplomatiques entre Doha et Moroni, et vous avez eu aussi le kilo de rompre les relations diplomatiques entre Téhéran et Moroni? Et pourquoi pas la France? Pourquoi pas avec la France? Pourquoi pas avec la France? Il répond si Kanganza ora Isazali yajibu. Raisazali ngelazimu yajibu le sou ala ilo. Ilo sou ala. La journaliste indépendant. Manahindi ni Rais Azali wa hundaye biswara wa Subuti wa Gabili yenti ya Katari wambanga rifutao ngari tinzao ya mikataba ya mshirikiano baina ya Doha na Moroni wardi wa hunda ne furswa no Subuti no ujusuri heze dwa mana zada ule wanikiwazo wafuta ya mikataba ya henti ya hatu nchi ya Iran simbili mkuu zenza faida ne Komor no hundu Osuja Husubuti haweche Husubuti haweche Huka Husubuti haweche watsina uhimili wane mawakala watsina uhimili wane serikali watsina uhimili wane maraya wa Komor Husubuti le jawabu ilonga nzo ulijibu Mheshimiwa Rais Azali kariti Haruman Rabo wanu kariti Haruman Rabo wazungu wamba ngwa hurao bahuwazili liya ndongozi nji wajwanza wazifanye banu wazungudu wasamba hokaya huwazili liya ndongozi nji wajwanza wafanye banu ngwako zao huwareje za dingoni. Sisi watu si wa Komoro Heleji en tant que journaliste indépendant garambao raha karja tosheha Rais Azali raha karja tosheha omhono nore mabola tabuju narimbahize kamkate et balozi ambassadeur de France résident à Moroni doit plier bagage. L'ambassadeur de France résident à Moroni doit plier bagage. 6 garde demandé. Les vrais nationalistes doivent travailler pour la rupture entre Moroni, pour la rupture diplomatique entre Moroni et Paris. Ça, c'est qu'on a besoin de demander aux souverainistes, patriotes des Comores. Il faut qu'ils travaillent pour la rupture définitive entre Moroni et Paris. Ils ont dit Zorambao 6 Ngarambao yenamna hiyo. Kabati urejei dingoni. Yani si sinyi dabalawa wa Yusufu Muhammad Ali Belu si sinyize tiasindi emimi siansindi shona hansi na mabe shona hansi na mabe nyinyi mnangaliao kama mabe shona si hansi si hafanyi zahangu koreje dingoni to sana salamu hoju ya hanyu ala barakatillah karsutiaga harma enkodo raigabili banu sina yen faransa nalawe harma insi hatu